Туғандар bir күні қайненесі күйеу балдарын сынамақчы болып, улуу күйеу баласын үйіне чакырыптыр. Улуу күйеу баласы кирип келе жатса, бассейндин жээгинде олтурган кайнене боюн сууга чыштай бериптир. Аны көргөн күйеу баласы чурк апарып куткарып чыгып үйүнө барган экен, эшиктин алдында Honda Fit автоунаасы туруптур. Кагазды ала калып эле окуса, кайненеңди куткарганың үчүн кайненеңден белек деп жазылуу экен. Экинчи күнү ортончу күйөө баласын чакырып дагы боюн сууга чыштаса, анысы да куткарып чыгып үйүнө барган экен, эшиктин алдында Жигули туруптур. Кагазды ала калып эле окуса, кайненеңди куткарганың үчүн кайненеңден белек деп жазылуу экен. Үчүнчү күнү эң кичинекей күйөө баласын чакырып боюн сууга чыштаса, анысы ойлонуп туруп калыптыр. Чоң бажама Фитти берди. Кийинкисине болсо Жигулини берди. Мага эмнени бермегеле деп куткарбай үйүнө барган экен, Кудай жалгап эшиктин алдында жапжаң 2018-жылкы Lexus 570 автоунаа туруптур. Кагазды ала калып эле окуса, кайненеңди куткарбай койгонуң үчүн кайнатаңдан белек деп жазылуу экен туганда. Кичине күлүп жайнап олтуралы бүгүн байрам. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muştumdap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bir qollop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, çek oğlum ten götürüp al. 10, Apama olsa, atamdın sözü zakon bolçu. Ünü çıkkan gezde apam pısıp kalçı. Dele Tavşıp koy. lakıldavay. Senden de men lok emesmin. Öz hukukun bilbegen. Hazır degen teң hukuktu zaman. Uktun mu? Emni? Oşol. Kim lok? Kimdin apası lok? Lok bolsa lok deyim da men. Men apam lok emes. Al degen imandu bolgon. Al vakta erkeklerдің ululuğun sıylagan. Alar yerine kayaşa söz aytkan emes sağokşop. Asiller bolsa televizordan arkanday serialdardı görüp tegi zapatın ayaldarınday bolabız deysinger. Mına bolasыңар. Dele koy. Oşul zapattı momunda ayaldarına men emnemge beken. Sen kıyın ekesin. Oşul zapattın erkeklerinde mağa akça taap berçi. Timel ağlarda momin taşıp düşüp keteyim. Lakıldava. Lakıldayım. Lakıldava deyim. Tart kolundu. Ozungdu jap. Tart dep jatam kolundu ben. Ey. Tart dep jatam kolundu. Türtpe. Tart. Ey. Mis.